Hej, Tommy Kullman heter jag och jag äger skafferiet i Visby som ligger i den medeltida gamla Hansestaden. Skafferiet är en byggnad som kommer från 1700-talet. 1774 byggdes den här delen där vi står just nu. Och sen har en annan byggnad på 1800-talet kommit till och 1900-talet så kom det till ett bageri. Under sommaren så har vi 13 till 14 stycken anställda här. Marie Stilling. Jag är här på detta fantastiska café som heter Skafferiet. Och det här är ett hus ifrån 1700-talet. På vintern så är det lite eld som brinner här. Så det är sprakande brasa och så kan man sitta och dricka varm choklad. Och det är en väldigt härlig stämning här inne. Det är gammalt, det är mycket gamla saker och brädor. Och قوناغا بهت قوناغا دولتي قوناغا دياركرنا سنورا قوناغا ريفراندومي قوناغا دياركرنا سنورة كردستاني اجبرني جاف دي كومنت جلت جرينجن كو حوالد ما بين ببينن كوبي كان بخوينن جيفاغو هيزن وكاري سر بكن زانياري وهندك بوشونت بسيط ديتن عمليه سليمانيه وكذا الدوكيومنت بارابتر تومارت سرجميريا جشتي بنا بالعراق هاتنا كرن تر زمان ملكيه ان يتشتي جمهوريه العراق اف سرجميريا اكيد بو همي باحثه بهمي وكولارا كاركي جلكي جرينجش دوكيومنتك تاريخيه يعني هندك شنو مسبقا يتحسن كذا هيدا شيء سيدي شباب تشهد دور البيت يعني شكل تقدر عرض تجربه احسب اي تشيله لزوم ايش معنا ما يتر لباو بابيران ما بو من ماوتوا اتر يا مدارف روشين ليله اتر مدارانا بو زوش بكاري دينن تر بو سرخان و بو بارلمان و بو موبيلات و بو نجاري و بو اوشتانه بكاري دينن دارێکی پاک و جوان بەهی منتەقەی خەلیفان و ئەو ناوانەی منتەقەی دیانە ئەتر دارماش بۆ دێ لە منتەقەی زاخۆ زیاتر بڵێن لە زاخۆ دارمان بۆ دێ خۆمەلێرە جوملە چین لە کەرکووک دوو جوملە چیەیە ئەترەی نێرین بۆ جنوب ئەتر ئەوانش لێوە حەسیرمان بۆ دێ ئەم حەسیرانەش بەکاری دێنین ئێستا حالیان بۆ دەوروبەری تەنکی یعنی بۆ سەر تەنکی ئاو گەرم نەکا